Ampifaliana tanteraka tompoko lasy tompoko vavy no iarabako anao amin'izao fotoana izao anarahanao tsy tapaka ihany koa ny fahitalavitra MBS tonga soa atao anatin'ity fandarana ity asaiko ampanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany andraisantsika vahiny Andriamatsoa mananjara fidson di irasomotra no vahintsika androany avy any amin'ny faritra atsinanan'ny nosiny miarabanao atsinanavaratra naranjirofo coach naranjirofo no vahintsika androany miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny MBS miaraba tompoko de miaraba ny mpijery sy ny piano miaraba ny voaka malagasy mazava ho azy fa iompanatanteraka ao anatin'ny zavamisy any amin'ny faritra ny adevitsika eto ny fiampiainan'ireo mponina any amin'ny faritra tonga de mahitsy be ngamba ny fantaniko satria ataotsika ady vomangana krizavola vavany avetrany ny adevitsika eto nisy lay fidinana nataon'ny filohan'ny repoblika tany antoerana tao Fenerive herinandro vitsivitsy lasa izay nisy fietsiketsehana be natao tao voromaro ny olona vahoakan'ny Fenerive aloha tonga de tsoroko aminao ny zavamisy inona zavatra nitranga taoriny iny satria raha ny filazana sy ny serasera ataon'ny fanjakana milamina be ny vahoakan'ny Fenerive ya misaotra betsika nametraka fagnontaniana zay voalohany maro izy anao maro izy ny mpijery ny olon'ny tsena mariny tokoa zay satria voalohany namaro igny taterigny maloha ny avy agny Mahambo Folo Pointe Sonerano Vongo Ambatoniangary avy Ampasimbeny Manantsatrana Ampasigny Manongory taterigny amy camion sy amy fiara mba ho feno le lara de mitoraky zay koa ta Ampasimbeny Manantsatrana nitaterigny ohatran'izay koa mba menogna ny kianja zay lo ray voalohany fa raha ny fiainagny vahoaka sy ny akiviagna sy ny hozahay agny latsaka antsatoko ny vahoaka malagasy latsaka antsatoko ny ray aman-dreny na ny ray aman-dreny mpianatra ny olo jiaby amin'ny fomba nitondrasana ny firenena raha ny haingo na ny bika na ny fihetsika tsy aigna tamin'ny voalohany tsy nieritreritra raha karahan'izao zany iantefa ny vahoaka malagasy fa mba misy fiainagny farafaratsiny mba mitovitovy amy teo kinanjo raha nitranga ndraiky ny emotro mbalo maninga mierigna avy afara de akiviagna tanteraky n'olo ny olo moa rehefa tonga tsy maintsy mijery hoe zany ny filoha tonga miatriky fa taorian'igny vao maiky niaratsy na ny vidiny essence de girofle na ny vidim-piainagna andavanandro ny PPN te moko nakatra tsy mitsatra miakatra ny lalagna lasy teo amy tapan'ny Fenerivo amin'ny ilany avaratra makany Soandrano Vongo tapaka zay tsy haiko bizo hely zinganigny 3 pas tsy mety vita agnatin'ny 4 volagna mampidangagna vidiny vary menaka raha jiaby zavatra atao dodoma dolo mitsaka akeo fahaverezagna entagna fa tsy koragnina miteraka problème zavatra tokony homorana zegny raha koa tsy ampy efatra metre 3 metre mitotro tokony vitan'ny fanjakagna malaky zany hoe ny fihetsiketsehana ny betsaka fa ny raha andrandraigny amy fitondragna ty izy koa zay miaigny agnatiny ambany volo agny kivy tanteraka zay tena kivy ary hitanao meko pirofo anao fa mato olo tsy magnatao t-shirt ologno araiky zany efa tiagnano sanction izy koa raha tegna tiagnano famaizagna mihitsy de ino azony atao izy efa tsisy olo magnatao ilamba regny tsony raha tsy hoe andeha andambiky zegny mandeha misofy amy lambiky satria agny mainty be takatry vaikariny charbon mitakatry ny afo de avake mandeha antanimbary magnosy encore ka miosy fotaka manisy aomby zay olo vao magnatao igny afa pirofo zegny fô tezitry ologno vignitry zahay agny ary tofoko tanteraka zay amle fiainagna misy ary tsy mbola nisy lanjam-piainagny karanto nandalovan'ny voaka malagasy indrindra voakany Alantsirofo izy koa rehetra nahitagna maso ary sahy milaza za hitanao io efatra taogno akeo de retraite dikan'izay fa maromaro fitondragnany diavigny hita tagnatin'izay dafa managna tantara ankoatran'le tantara eny-tsofiny fa nihita maso tsy mbola nisy fahoresy fahantragna karanto teto Madagasikara izy koa nairatany masoko sy natadiko raha dikan'izay managna fampitagna ary managna ray aman-dreny zay mba mampita amy zanaka anao mba mikoragna amin'olo fa leo tanteraka satria tsy mbola nisy raha ny raha koragna karaha tsara be magnantegna koa nitegna karaha ho sambatra afaka maregny karaha mahazoazo rivotro mihaino le kabary lasa izy avakeo au contraire midangagna vao maiky mampitsambikigny le vidin-draha igny amin'ny andro ketoy raha aminay atao koa Ambahoabe 2,7 vargasy zany ane ho raharaha ary zazy manao sangisangy amin'olo raha ty sao diova lafariny ndraiky na
paty spaghetti ndraiky foto-tsakafonay malagasy agnalan-jirofo fotsy vary satria tsy ho zaka vidin'izy io raha ho tonga 2 arivo ake ka finoagna anahy raha ty ko tsy miova agnatin'ny 3 volonkato ho raharaha de zay ny anao koa magnontany hoe karakory tsisy raha miova karaha fahitako anazy vao maika midangana le tsy ho zaka ndraiky arakaraky ny fandalova karaha raha ny fanazavanao teo mantsy hoe tsy misy olona manao t-shirt atsony am'izao raha tsy hoe andeha agnosy na hoe andeha hiasa tanimbary zany am'izao fotoana zao zay zany zava-misy any toerana fa ny fantaniko manaraka hoe manoloana io resaka fidangana vidim-piainana io zany daholo ve ny iainana ao amin'ny faritra analanjyrofo sa misy toerana tena ahitana an'izay zavatra zay ijiaby agnatin'ny Analanjyrofo hoe makatra ohatran'ny fiainana na ny menaka ary za mino fotry Analanjyrofo magnera Madagasikara satria fa mampitombo anazy fô zahay olo megny amin'ny vokatra fagnondra lavany jirofo izy regny nare mira regny izy koa fa tonga ny vokatra mandeha ny vokatra vidigny normaly miegny nivoaka agnatin'ny Analanjyrofo afaka mianatra afaka mizaha Canal Plus mividy panneau solaire le ngeza be fa tsy le araiky karaha fisargegny téléphone igny miegny tsara karaha olo jiaby magnera Madagasikara fa raha miegny ny vidim-bokatra raha tsy vidy ividianagna anazy na tsy misy mividy mandroro ny vidiny essence de girofle de torogna mipetraka zay ary zay tsy mahafantatra raha maro na banane nagnarany na akondro na kida akondro daholo anaran'izay na inona ny antony mahatonga zao fahoriana zay tsisy olo fantatra anay zany fa Iandry Rajoely tompon'antoko am'izao fahoriana mahazo anay zay fantatra ny voaka tsy mahafantatra adiny Ukraine na adiny zao tsy fantatra anay agny zany ny raha fantatra anay mijaly zay izy nitondra teo any antahaizagna anazy io raha jiaby mitranga am'izao ka na ivoasany karakory io zay zany milaza fô fahoriana mahazo anay agny efa taona maromaro izy ianao teo niaina hoe tao anatin'ny resaka fitondrana ny fandimby afaka tsy haiko hoe firy taona ianao teo de ho retirety ny zavatra mahalasa saina mantsy amin'izao fotoana zao hoe be de be zany ny olona miteny ohatran'izay hoe afa ny zavatra niainanay tamin'ny fitondrana teo aloha afa ny zavatra iainanay fa inona zay mampiavaka an'izay zavatra zay zany raha ohatra ka hoe tena ataoko mahitsy le fanontaniana Andriamatora Somotra hoe raha ho anareo tamin'iny faritra iny zao inona ny tena nampiavaka zany raha resaka ohatra hoe tamin'ny fitondrany Filomary Karavalomanina ohatra hoe inona le zavatra nampiavaka zany raha mita am'izao fitondrana zao ia ameko porofo mazava be ohatra fidanganana vidim-piainana ameko tsotra be zany ny vidim-piainana makatra fogna nanomboka tamin'ny Tsiragna ziska niany fa raha ohatra misy zavatra raiky arivo miakatra izy igny makatra 230 na 130 fomba ny fiainana zany fa ny raha mahagaga tamin'ny raiky to ny zavatra miakatra ndraiky 150 na 250% ameko ohatra anao ameko ohatra tsotra be mampazava anazy lafarina enin'aligny mbola vao vetivety miakatra zao 20 aligny sy ray hetsy 2 hetsy tsy mbola nisy fakarana tamin'izay koa teto amin'ny tandrazantsika magnome ohatra anao menaka vao tsy ela enin'aligny mbola tsy amporotongo to de 20 aligny sy ray hetsy tsy mbola nisy boko fakarandra karan'izay siramamy mbo tsy amfiry to de midanga vary niakatra amin'ny 7 aligny tsy mbola azo rehetsy nitapatapa izao fa ohatrino zegny ny raha manahirana fikarana vidim-piainana miara magneky zeny atsika fô izy koa matao x4 x5 tsary nisy amin'ny tany boka raha zany tsary nisy zany hoe tsary nisy teto Madagasikara ny lanjam-piainana makatra fô miakatra arivo le zavatra makatra 130 dimanjato miakatra 500 sy ray alina ohatra zavatra ray alina makatra kelikely ny fiakara fa tsisy zavatra hoe zavatra 4,000 tonga de miakatra 2 aligny tsary nisy teto aminositsika zay zay na miporofoko fô raha ohatra ka zavatra nisy teo amin'ny fitondrana teo aloha ampitahegny gaga koa nena karaha raha fa hoe 10 taogno lasagna le eritreretintsika le izy zay nilazako hoe mitombogna aminay zay tsisy raha mitombogna eto raha vangaina lomaly efatraly na mitonga vake nalisy retsy ary na mividy raha iniany aza solo fa afaka maregny voly afa atao vampiny raha magnirako olo ana fa raha tsy zegny tsy ahazo izy igny fa iveriny fogna voly satria efa miakatra be koa miazakazaka loatra tsy araka ny tokony izy magneragna Madagasikara zegny fo zay Analanjyrofo mikoragna zay mafy loatra ny fiakarana tsy zaka ary tsy zakan'olo ambanivolo raha vangaigny niany efatraly amaregny fenin'aligny sy ray hetsy zay porofoko anao fa mafy le izy eny asy misaotra anao Andriamatora Somotra nitondra an'izay fanazavan'izay fanontaniana voalohany moa zay ho anao mpijery zao vao miaraka aminay de Andriamato mananjara Fidson Dira Somotra no miaraka amintsika avy any amin'ny faritra Analanjyrofo iny no vahintsika amin'izao alina izao asaina hatrany ianao anaraka ny adevitra raha ohatra ka hoe zao ianao vao miaraka aminay mafana ny adevitra fanontaniana voalohany lay teo
Ajantsika eo angamba ny mahakasika an'izay resaka hoe fidinana fotony nataony Andry Rajoelina filoha Andry Rajoelina tany amin'ny faritra Antsinanan'izay fa irosoko mahakasika ny hoe vao miresaka feny riveste sy ny faritra Analanjirofy ianao de fandrarana miresaka lavanila sy ny jirofo no tena matanjaka. Eo amin'ny resaka jirofo be de be ny fitarainana ho anay mpanao gazety zany mahazo fitarainana foana zay hoe misy mpandrarah avy ao anatin'ny fanjakana midina any toerana de tonga de mame an'ilay fahafahana manondrana ny fahazahoan-dalana ho an'ny fanondranana tena zay tokoa ve Andriamatora Somotra ny zavatra misy any? Tegna raha misy io na ila vanily mananara marontsetra za zao avy tagny misy jet mihitsy mandeha maka io agny. Ie. Jet privé? Jet privé maka io. Dikan'izay sady magnatry vola no mandeha maka lefa misy eky. Dikan'izay tsy ary nisy raha karahan'izay. Malalaka ny fagnondrama, malalaka ny fividiana. Fô zao tsy zegny raha misy. Za zao avy to marontsetra nisy fotoagna tao marontsetra mpandraharaha raiky zay manakaiky fitondragna tsy mamoaka vola nareo amy banky. Raha tsy zany gidragidrany eto. Fa zay zay mikatso kely 2 andro dikan'izay ologno araiky efa afaka mividy lavany maromaro maloha agnatin'ny 48 heures zany. Zany hoe ilay mpandraraha mihitsy no miteny hoe tsy mahazo mamoaka vola ny banky. Misy zany ho marontsetra. Dikan'izay efa tsisy fahalala. Ary tsy azo gidragidraigny fa raha tsy zany ampiditra agny amin'ny fonjana. Ary tsy mandalo enquête. Tsy mandalo enquête. De nanahoana nefa nivokatra lavanila nareo tamin'ity taona ity? Lavanila ne tsara foana isan-taogna. Ary miady tsara satria miamitombo le fahaiza manao le toetrandro tao sady mafana magnoragna mety tsara amy toetrany lavany zany. Fa le fividianana anazy tsy arakaraka ny eritreretana. Ny lavany talohan'ny fitondragna tao izy teo 1 million francs roa hitsy verte. Mbola misy tatao 10 lavanila maitso. Lavanila maitso. Tonga eo izy lazaigny 5 toaly farany ambany. Zay niditra fa 7 aligny 8 aligny alohan'ny izy hiditra tamin'ny voalohany. Zay nampanatina 5 sy 8 aligny. Ya. Vidiny. Tamin'ny izy niditra teo voalohany. De rehefa tafiditra ndray entsika tamin'ny eno manjery 75 000 ariary 5 toaly. Tsy tonga tamin'igny na ny 10 aligny zara raha tonga. Nanomboka tamin'ny 10 aligny, nandrorona 4 aligny, 3 aligny, 2 aligny, 8 aligny, 10 aligny farany 4 jours d'isamn'andro nenazy farany. Zay fa satria le feheziny mpividy anazy ny lavany le olo tsy managna moyen io ne misy tagna mitotelo rehefa tsy mikoriagna ny vola mandeha am'le mpandrarahany ambany de fa tsy mandeha giazany zareo zany le raha de sahiragna zay fa raha tsy mividy samy nahandrony anazy. Zay zany zay mahatonga zay hoe tofoko tanteraka. Zavatra tsy nantegnaigny satria izy tamin'ny farany ataoko avy telo eny. Avy telo eny izy. Ary mbola nagnampy tosika ohatran'ny fagnambanina mihitsy hoe ataon'ny Ravalomanana mitovy amin'ny vidin'ny tomate ko filohan'ny repoblika resaka zany. Zay mihitsy niteneniny ka. Zavatra tsy mitovy zany. Ravalomana tsy miteny zany. Fa natao indesy andotoa kinanjo izy ke latsaka agnavenjary. Kisoko tomate ne 10 alas retsy 3 alas retsy sondrano vongo. Fa ny lavanio aiza am'zany. Mba manahona ny fanodinana ny fiainanareo andavanandro zany ao anatin'izay zavatra zay. Ny fagnodinana fiainana andavanandro izy koa fa tsy mandeha ny vokatra dikan'izay tsy afaka miaigny manomboko amin'ny fampianaran-jaza fahasalamana na hatramy fomban-drazana zay nazavaiko tamin'ny radio to hatramy fomban-draza misy raha miova aminay agny ko avy zao ririnina anao tsaboraha tody saimbon-tragno zay manao tsaboraha rasariagna petradango ny rasariagna de fagnomezagna anjara ho an'izay fanodimandry ray aman-dreny be omby ray isaky ny ray aman-dreny be fa atambatra ologno arozy izy zao atambatra telo zay tsarina nisy amy fombanay be tsy misaraka noho ny fahasahirana noho ny fahasahirana rasariagnan'olo telo efatra tambatra raiky baraka zany ary tena mandevitra zay raha manao zay fomba zay matony fomba be tsy misaraka efa niegny dikan'izay fa misy zavatra tsy azo idoviragna amy fomba ara-draza efa resy mafy zay mato mamiditra amin'ny zavatra ohatran'izay zay lazako aminao fa mafy koa ny raha atao aminay agny ary mba isoroko anareo nandrainay ohatra zao hampotsipotseriky décortiqueky ny manomboka amy farany ambany ka hatramy farany ambony raharahany agny tena raharahany agny. Somary amafiso kely zavatra andresahanao teo hoe fampanantenany ny ampiakarana le izy olay avy telo eny
ary fomba fiteny mihitsy tam'izay fotoana zay hoe ataon'ny filoha Marc-Ravalomanana ho mitovy amin'ny vidin'ny voatabia ny vidin'ny lavanila taorina zay zavatra zay ve tsy mbola nisy fiakarana mihitsy ny vidin'ny lavanila tany an-toerana zany fa hoe nidina foana tsary nisy fiakarana nanomboka amin'ny valo aly tamin'ny taona raiky voalohany nandrona dimy arivo fito aly zay nilazaigny fotsiny fa tsy nandeha dimy arivo fito aly jusque tamin'ny farany tsy raha nandeha tamin'igny tamin'ny taondasana tsisy olo nividy dimy arivo fito aly zegny verta fa nanomboka amin'ny elali dimy aly nandrorogno jusque valo arivo dimy arivo aly tsisy nividy farany trotrika tanteraka kony tsy mbola isy fiakarana izy nandrorogno igny jusque reo milafika ambany reo tsisy fiakarana zay amizao zany nanogno koa dimy arivo fito aly zay amin'ny 9 fogna raha koragniny amin'ny io tsy ho tanteraka koa ne magnano karaha tamy lasany ya zay zao mahataro sody agny amy dimy aly na efatra aly koa nombony amity fo izy ndraiky efa velony tegnanay ary fa namorona ny mpanakanto aminay hoe ambolia fô lavany fô izy mbola hiakatra fo tsy amy tao izy antignainay io tsy amy fitondragna tao efa le hoavy magnaraka io anaovan'ny mpanakanto aminay iry hoe zany io nareo zany efa tsy manantena fandrosoana tsy magnantena fandrosoagna fo ny vavagna mbo tsy ho faty agnatin'ny fotoagna fo io satria ko tsy homan-kano maokory atao ya iherigny ihinagna kobila atsika iresaka fotodrafitrasa vetivety tsika satria miazakazaka be ny fotoanantsika ao misy an'lay filazana zay vao nataony tamin'ny faran'ny herinandro iny fa tsy nisy navita to azy tao anatin'ny enimpolo taona nazahoana ny fahaleovan-tena amy resaka fotodrafitrasa ho an'ny fanabeazana mba te antany mba manahoana reny any amin'ny faritra analanjorofo any zany zay resaka fotodrafitrasa sekolo manara-penitra mba manahoana ny fampianana satria za koa zao raha tsy diso ianao ohatran'ny mpampianatra mba manahoana fampiananareo mpampianatra ny tena manara-penitra ve le fiainanareo ilazako rahana sady mampimoeboky raha zay no mahagaga raha resaka fampiana école manara-penitra koragna école tranovato koragna raha ohatra sona randrovongo foana manomboka avy manan-katafa district kely sona randrovongo tsy volazagny maventy katre magnompa na mangala 200 EPP na 500 EPP tragno vato natao tamy filoha natao tamin'ny andron'ny filoha Marc-Ravalomanana ya ny nazy ndraiky ko tanisaigny aminay soneranaka le raiky manara-penitra atao soneranaka tsy vita mbola parpay fo jusque zao tsy mbola ka mbo tsisy école manara-penitra ambany volo agny misy amy tany talaky maso azony kanoty mba atao tragno vato tognoniny manara-penitra izy fa le tragno vato tsy manara-penitra fo tognoniny amin'ny agnareo ia nareketo ame tragno école manara-penitra vo mba nisy Ambodiampa nisy Vatomora zay tsy manara-penitra fa hoe tragno vato le izy fa rehefa manogno anazy atao hoe manara-penitra inona mahatonga andrasonitra miteny hoe tsy manara-penitra le izy le manara-penitra moko fietretako azy zavatra mihidy tsara misy table banc tsara tableau noir tsara malalaka tsara azuena tsara amin'ny mafenifenitra ampianaragna anazy fa tsy hoe zay tragno vato koa de manara-penitra fizy koa tragno vato izy tognony manara-penitra fo zay le vendresaka anazy za olo avambahobe hitako ny Vatomora hitako le izy ny tragno vato izy koa sonerano vongo école manara-penitra le raiky ka mbola tsy vita izy ko ny fefegny tôle ka fo na le panina mbola tsy mipetaka efa antognony le atia Fenerivo zao mba avy tagna raiky aro ampasipotsy na camion nandalo io fa nitaribaky ndraiky de niherigny gilegny koa de amboamboarigny de niloko tsy manara-penitra amina tamin'ny andron'ny président Marc-Ravalomanana ipona marteau io de raha misy raha de arodana misy le trano zay no atao zavatra tsara fa tsy zegny zao fapetaka anao de atao miriragna mahitsy tsara fotsiny le sima tomobily mandalo aby de mampatritra anazy za tsy mikoragna raha laigny fa raha hitan'ny maso ary hitan'olo jiaby agnalanjirofo zegny ny école manara-penitra ny amin'ny fampianaragna lazainao teregny ny mpampianatra zao isaky niany na tany Sainte Marie zany ny chef Cisco terena atao anao président-ny TGV fagnabeazana tsy mampahino atao zegny fa agnatin'ny fon'ny mpampianatra tsy azo afenigny fo marary amy mpampianatra ary za milaza aminao lako tantara goavy anao resaka fampianarana tamy taondasa efen'le hoe tsy magnala droit ny zanaboka fa ny fanjakana andrentagna niditra ny fampianarana tsy nagnala ny tary nao tsy maintsy mividy lacré tsy maintsy midémarrer an'le école ny amy fanjakana tsy azo tsy nahity sakafo le mpampianatra raiky tao agnaty districtny Vavategny inona ataony voatery izy tafangalatra vanille verte
rehefa teo ampy kenokenona zany hoe akory ataotsika mpampianatra atsika zany nangalatra lavany indesitsika amy zandary hegna masotsika izy ty atsika nefa tsy nanome sakafo anazy mpampianatra mangalatra mpampianatra tafangalatra vanily satria nona izy le avy amy fanjakana tsy tamy vahoaka tsy agname satria fa niraraha nkenokeno take zany savoritiko lonika mpampianatra namono tena izy maty le mpampianatra zany izy zavatra iagnagny le aty milaza nome ny aty tsy mamompo latsaka ampivoany eo le mpampianatra mba fantatra nare fitondragna atao mizara karahan'zay miatra manaigny ny mpanabeny io ary za tsy mbola nahita fitondragna tsy ny raharaha mpampianatra otry io andrajoely tena tsy miraharahara fantatra anay zay ny matony mpampianatra tsy raha olo dada olo tsy ampy volana migny fo zay fa tsy dada ino mahatonga anareo miteny hoe tsy miraharaha mpampianatra mihitsy tsy miraharaha satria na amy grève na mitaky izy magnano zao mpampianarana amin'ny anjery manontolo mpampianatra io tsy raharaha ina satria zay tsy raha misy basy lakire fo mavo amy tagnana anaky mangety magnano fampiakarakara fa natao kajikajy raha tsy ampirehitsy amin'izy tonga aminay ile karaha milazegny ake io olo fa misy telo taona tsy nampakary mampakatra avaka mbola tsisy botety anao zay any fantatra le mpampianatra matolo tonga mpampianatra igny nianatra ka mahafantatra ny sivy sy ny folo amy raha fampianarana mangiry firy ary mienga avy aminay kaka na mahita fasahiragna anjara komerigno zaza tamy fitondragna to satria sahira komerigno zegny maloto ia ampagnategna rifesy ongotro rô atao zao azy tsy tonga raha avake kapa tsy tonga ka zay mihitsy mantsy hoe mba manahoana zany le tahany fidiran'le zaza an-tsekoly zany any amin'iny faritra misy anareo iny hoe le fidiran'ny fazotony ray aman-dreny mampianajana sy le fidiran'le zaza an-tsekoly zany ana ilazako raha zavatra vrai ny nahy ndraiky tany fidira moka igny fafantatsika matolo ko fisahirana boka efa tsy mandefa zaza mianatra avake nilazainao megna droit avake tsy ome zany mitariky fisavoritagna amin'ny maître frama sy ny ologno an-tanàgna zay dika zay miegna ny raha fa ilazako anao mba fantatra anareo moa tamy CP 6e amy district raiky ny misy sekoly ampolo néa amy CP mbo fantatra atsika zay midika zany kofa néa maro tsisy afaka na raiky CP zany zala mierigna afara fa tsy mandroso malahelo ny fampianara mpampianatra sa mikoragna aminao ilazegny ndraiky amy rentany rendany zay problème amy raha ty atsika zao lazegny mahantra agny amy firenena farany mahantra eran'izao tontolo zao amy firenena manjatony fa rehefa mikoragna ndraiky hoe atsika ndraiky ny firenena sangany aty Afrika ary agnisan'ny sangany amy ranomasombe indiana oaza hitovy ny olo sangany mandeha afara rambony boko zay rambonaomby maniry mandrorogno fô ny sanga amitsika maniry miakatra karaha fidinagna izy sanga mandeha afara rambo zany fa tsy ina ke ny olo aty amy rambo ny eran'izao tontolo zao ve de lazaina sangany aty mahay milalao amle hainao manjery loatra ary fa manomboko fantatr'olo agnaty aly raha zay manomboko fantatr'olo agny hoe izy zalahy ty kony lany oeraoera fo balahoasy o zay any ka zay indrindra mantsy zao saika antaniko teo hoe mba manahoana zany le fandraisan'le olona ny fotony zany an'reny zavatra ataon'ny fanjakana reny hoe omena hoe tsy mandoa droit nareo de rehefa aveo mandoa droit zay zavatra zay teko antany hoe mba manahoana zany le fiainan'le olona le fandraisan'le vahoaka anazy mihitsy izy nagnolagny taminao takegny na akondro za na banane na fontsy akida akondro foana zany amin'ny fampianarana zao resatsika rehefa nyteny izy hoe tsy mandoa droit de aveo ndray naverigna ndray le droit de zao ndraiky tsy magnala ndraiky nareo fandraisagna anjara zay ndraiky natao ndraiky am'izao ndraiky mbola vola mivoaka avy agnaty posy fokony zay lazegny na ino ataona agnarany ovagna fotsiny izy fa mbola vola mivoaka magnaty posy ndray aman-dreny any le fandraisagna anjara mbola ile droit igny fotsiny fa malaigny zany iverina am'le fahadisoagna nyteneny tamy voalohany ty ndray fandraisana anjara ary anao ilazako zegny na hagnano CPE ireny fagnadina iantohagna ny transport ndregny isige miala veto jusque aminay agnaty ala agny zay haiko miantoko freny tonga anao aminay magnala vola lefa amin'ny draine misy ampahany alohan'ny sekoly tsiraikiraiky hatramy taratasy fotsy tsy fahombiazana zay ny avako tsy motivation tsy azo fô ny aminao mihitsy no amenogna le agny amy ministère hagnefatra amy taratasy fotsy
zay nampoly foko aminao firaharaha tsy lasany raha ary tsy raha igny raha ny fampianarana magnino magnano raha jiaby ka le ravitry masony ny fandrosoagna eran'izao tontolo zao era mivoaka malagasy ny fampianarana magnino tsy raha igny zay lazako tsy raha igny fitondragna atao io fampianarana mpampianatra mikoragna zay fantatra anay mpagnabe zany ia izy koa raha eritreretiny tsy karaha ny fomba agnanovagna azy fa Andriamatora Somotra ve tena masaha miteny fa tsy afaka mandroso mihitsy ty fireneny ty raha ohatra ka hoe io fanabe zany io mipotika ny hoe tsy rarahinao ohatran'io tsy afaka mandroso tsika tsy mahay vaoka koa bado zany zay zany efa lasagna lavitry be ny eritreritry olo aminay hoe atao mihitsy zay ampahantra sy abato satria ny olo koa tihinagna mahantra zay anaovagna azy atao tsisy hanigny aketo manopaveny 2023 de rehefa avy 2023 de megnaroka apoka isaky ny manao kosazy zay fa tonga am'zany eritreritry olo agnaty alana atao mihitsy zay ampahantra satria ny olo koa fa tihinagna mo ino raha zao atao io anao tsy afaka megna anao tsy afaka mizaha vaovao jiaby MBS raha jiaby mitapahagna daholo manginy foana fasahiragna fa tsy mahavita bonnement ny olo nefa zany zavatra isan'ny tokantragno taloha tsy voaefany abonnement de refigny ake foany raha boribory ambony tenina ambony koa de tavela ake tiako idirana farany am'zay resaka fampianarana zay ny mahakasika ny hoe fiainan'le mpampianatra frama any amin'ny faritra zay misy anareo iny mba manahoana ny fiampianan'ny mpampianatra frama zany satria raha zay efa nazavako anao zay de sady sahirana anareo mpampianatra miasa amin'ny fanjakana no sahirana ny ray aman-dreniny mpianatra fa ny mpampianatra frama ao anatin'izay agnatin'ny fasahiragna miaraka amy vahoaka fô zay ndraiky na zegny na tsy zegny efa tonga saigny tam'le hoe tsisy fandoa nefa avake mivadiky misy fandoa de fa magnano fonko ny ray aman-dreny satria zay afa tsy magnakotao amy fanjakagna eky hoe tamy voalohany zay rehefa niteny ny fanjakana ndray anjara za fa miteny fanjakana io tsy andray anjara tamy fivorim-be ao an-tanàna tanàna misy anazy satria za mipetraka ambanivohitra nare za raha tsy matoky fitondra io mivoaka le raha bitaka tsy voa tsy izy ake manomboka am'izao zany olo aminay fa tsy mitavandry fa efa magnano fa ty tsy mba etra izy efa atao ihany le vary iasagna vary hely rovatra izy atao jinja anazy alina samy magnala vatra raiky isaky ray aman-dreny efa zay agny arakaraky ny kajikajy zany no atao ary za mbola milaza aminao koa le école manara-penitry atao ambany volo mbola mitera 12 hafa koa ameko zao ambody ampagna ameko zao nisy araiky zay trano vatorako le teoreniko aminao vita le izy fa nisorony le maître frame atao fa atao fanjakan'le feno fanjakan'le regny anatin'ny intégré le mpampianatra intégré no ampiditra ao de lasa zany le maître frame nisorony tao zay miandrandra le avantage mba ho recruter izy rehefa kelikely igny zany vezivezy agny lasa manjary tsisy eo de le école magnodididigna eny ary fandeha ary amin'ny école manara-pentritsika de maty ndray zany le sekoly magnodididigny satria ny anazy avy nisy mpampianatra fanjakana tsy nifaigny tao sa dimy le mpampianatra anakoroa ny anazy tao zany mba fa tsy nefaigny any fanjakana nisorona tao de nanjary ny efaigna ndray koa izy jiaby dimy zany hoe kinia vonogno zany le magnodidigna jiaby satria anjary efaigny tolo mpampianatra jiaby amy l'école magnodidigna tsisy naneny fanjakana na araiky tsisy kajikady tsy haiko hoe akory miza laha ataon'ny fanjakana amy raha ty am'le raiky le gestiavagny fotsiny fenoana mpampianatra fanjakana fa le ary ndraiky velona maty any zana-bahoaka zanaka malagasy io nefa misy mpianatra misy mpianatra io de nisorony le fainy fanjakana dikan'izay zany école magnodidigny le école raiky manara-penitra mefainy fokon'olo jiaby manontolo manomboka amy lakreza isika amy farany ambo tsisy mirarany tsisy mpampianatra raiky mba peheny fanjakana zay nge problème amin'io zay zany hoe le raiky sehosehoana atao talaky maso maderader le raiky ry ndraiky avelagny maty ohatrany tsy zanaka malagasy zay nene feny io zavatra hoe eny azy tsara-pahatsahivina anao fa Andriamatora Somotra no vahintsika eto zay moa zany ny ahafantarany maro azy fa ny tena anarany Mananjara Fidson avy any amin'ny faritra Nalanjirofo moa zany tena misy azy resantsika makasika an'ilay resaka fotodrafitrasatsika teo fa izay ny irosotsika bebe kokoa zany eo amin'ny resaka fanamboaran-dalana indray vao tsy ela tamin'ny taona raiky roa amby roapolo sy roa arivo nandalo tamin'iny faritra Fenerive-Est iny efa nisy ampahandalana namboarina miala avy eo Tamatavy mandrapatonga eo Mody Atafana tam'izay fotoan'izay asa mba manahoana zay lalan'izay am'izao fotoan'izao satria efa nisy an'ilay hoe merci président fa vita ny lalana i lalana io voalohany moko misy natao tara de misy natao béton béton ia agnarany
karaha makatroko be mineo ama béton zay fa amin'ny androky iny efa misy lodoky lalagna béton fa misy rava fa mivoaka fer amy sasany amy lalagny nefa tamy fitokoana igny azaka telopolo taogno matanjaka ty raha akagna fa ravagna ary tsy mitombo fa miparitaka 4x4 ny andeha agny tsoela andeha fenerivo tsy ho tonga akagny ary efa mijaly de mijaly lalagna fotaka tsy fotaka le tapaka moa fa tsy voamboatra araky le niteneniko taminao raha lalagna raha koragna miemotro zay fa tsy mandroso agny ia fa ny raha fantranay tsy fantako mahatonga hatreo 10 pointy mba natao tsaratsara hely asino anton'izia gadako mety misy restaurant camarade malala de mba namboamboariny zay tsaratsara akeo fa ny mandehatsy fiziny hoe zany tsy tonga any Fenerive satria raha fahitako an'izy iny mantsy hoe miala avy eo Tomasina de mandrapatonga any Fenerive misy fa teo ambody tafany izy tam'izay fotoana zay izao tonga etreo 10 pointy anao 10 pointy any mba tonga etreo amin'ny Azira mba tsy lazako ana etreo any mba milamindamina de ny asanay agny amizay avake milalao fotaka mandeha aloha zay zany mikasiky lalagna tsisy raha mandroso ny agny maro antsetra fanazavaiko tamin'ny agny maro antsetra mananara moka de tsy haiko raha ilazako any lalagna mandeha andasy za avy to maro antsetra agnivon'ny maro antsetra tsy mananara lalagna zany sady tsy vitany hoe tsy ratsy tsy voafira koa ny amy sisiny jiaby ka na amin'ny tomobily igny kapony rantsakazo avelany ka malefa ny chauffeur mandeha eo amy 50 mètres aloha miazakazaka fa misy tomobily avy agny de mifanena le samy chauffeur de mandeha moramora tsika fa maka sisiny savoko mandeha amy savoko ripegna agny aloha tomobily araiky de mandika araiky de ripegna miazakazaka aloha ohatran'izay hatrany mandritra ny agnatin'ny Manarasy maro antsetra mba ataovanao an-tsaigny ohatran'izany lalagna iegna de otrina ny frais am'izay frais amin'io 1 million olo tokana zany hoe 2 hetsy ariary olo tokana ia lalagna tsy ampy 1 kilomètre 2 hetsy ariary olo tokana anao izy koa fa mahita olo avy maro antsetra mananara mandeha ty olo mahazony raha zany fa tsisy olo mandehandeha to izy koa tsy olo mahazo to satria anao mandeha zany farany ambany zany eo amin'ny 3 hetsy avy agny 3 hetsy mery raha tsy managna vola 3 millions de francs olo araiky andeha Antananarivo tsy tonga eto zay ny ainan'olo avy maro antsetra mandeha to noho ny raha tsy andala misy baka sotomy amin'ny tady be karaha olo anjore raha fa tsisy soliky mambaka ndray tomobily magnala na magnala réal 10 000 rupialy na magnala gasoil zerikany araiky isakany 5 litres isakany mipita tany tsisy fanjakana tsisy mpikarakara tsisy ray aman-dreny antantagna zay fahitagna anazy ara fa vela agny fogna fô sady tsy amboary milalananay tsy vangaigny lavaninay tsy vangaigny jirofonay efa tsy haiko ny fiaragna amy fanjakana fô zay ndraiky anitra ho anay izy ty le nazavaiko anitra satria ny lokaloka zay take nahita le rantirantiny tomobily avec écran raha tiako na androso karaha andafy la gasy to ary zay nahatonga tsy resita aloha andeha amin'ny andrajoely fô tanora mavitrika havitazy zany hono izy ty ka de aloha alefa ty raha ty amegna anazy izy to kinanjo zegny niemotra ty afara ndraiky fô izy ndraiky matoa zay koa fa tsy nagnatao lamban'olo araiky zany ho hitanao fa na hitondra akanjo firy ndraiky izy hoe ahita anatra izy ndraiky amin'ny olo amy triangle du nord Tamatavy Majenga Diego amin'ny ty vidin-davanisy jirofo to ahita raha izy ary za moa nivolagna tamin'ny namako rehefa miresaka hoe izy ty zalahy anare mieritreritra halabato ataoriko amin'izy io havadika aty amy côté-nay raha ty zay ndraiky ny atao angalabato satria ino antony le doublon efa ragny masomaso satria efa miezaka an'izay le tourné natao miezaka dikan'izay fond le doublon le olo tafiditra taminazy tary kivy daholo de niverina andeha aty amitsika ke ny areto zao mieritreritra karahantsony ny zahay agny koa fa nivadiky ny agny avaratra de tsy mahay mivadiky tavantavandraha izy ka bureau de vote io ho tezitra olo ka amizay le olo rehefa mivadiky nangalabato koa zare ngalonjirofo tsy nangalabato safidy iboaka ka misy raha hatezeran'olo zay koa nivoaka amy fifidiana ahita raha izy ka premier tour izy koa fa aminay io premier tour azon-dravalimana io satria kivy tanteraky le olo raha ty raha tsy anjary fa iregno arivo ary amy crise ohatran'ity izy koa olo mbola vianatra hitsapatsapa no hitondra firenegna de o raha keto fa aleo amle olo efa mba fa zatra familiana eny megna anazy hagnavotry izy fagnaty lavaka somary nanaitra kely anazy zay fomba firesaky raha sombotro zay hoe mila olona
efa manana traikefa fa tsy voyana drara ndray Madagasikara mba azonao azavaina bebe kokoa ve zay satria mba ilaina mba ho azony vahoaka malagasy any tokantrano zay miainontsika sy mandre ihany koa hoe ina le tena fototra mahatonga andrasonitra am'teny an'izay hoe mila olo efa manana traikefa Madagasikara. Ny ologno tsisy ologno tapitrohatra izy koa fiteraka avy ankibondreny ya ny ologno tsy raikireky na manam-pahaizana toy ino izy ameko ohatra misy ologno araiky manam-pahaizana zany manana maîtrise izy fapetraka ambany volo agny izy aminay agny izy tonga akao tsy maintsy mianatra koa izy magnano fandriky mianatra magnarato mianatra magnano raha karaha ataonay dikan'izay tsy zay raha jiaby hainy na manam-pahaizana toy ino izy ka ny fitondrasana firenena de mila expérience koa ka raha olo vo hitsapatsapa hitondra ny familiny na fifandraisana raisam-pirenena na mifanankalozan-kevitra amin'ny membre ny mpanatanteraka fotsiny miaraka amin'ny gouvernement na mifandraisana amin'ny vahoaka eto an-toerana na mifandraisana amin'ny fiangonana fiarahamony zany ane mbola ianaragna daholo e fa tsisy olo tapitrohatra fa tsy maintsy misadapta amin'ny fiainana misy na izy atao filohan'ny republique mbola misadapta izy amin'ny andraikitra zany raha mbola vo nitsapatsapa ka ahoana ataony amin'ny olo fa latsaka ankaterena olo fa miantso vonjy ny olo koa fa miantso vonjy ane tady amegna anazy de sotonina fa tsy mbola hoe eo ndraiky hoe fomba ahoana na nipazoko an'ity tady ty ary mbola fatotra izy ty vo sotonina makaty mbola manao kajikajy lava be tsy mila an'izany fa tonga de olo efa zatra magnavotra olo efa ho faty an-drano efa ho renitra zany zay ndra zay koa hoe tsy mila andrakandra fagnavotana firenena zany raha am'izao situation fa drodroko zay zao drodroko zao ilazagna fa lanjo ka raha io mbola olo iantre ilomagno andeha anavotra anazy ery tsy tafaboaka fa tonga de fa olo zadraraha ary le maître misy alefagna fa tsy mila an'le adjoint na olo vita formation fotsy fa olo fa tena fa nanao an'le asa zay la zay koa hoe tsy mila andrakandragna raha ty zalahy fagnavoatan-tanindrazana olo fa maty famelomanena zay no itadiavana. Enasy tapitra ny fotoanatsika teny famotinana avy aminao sy afatra ho an'ny vahoaka analanjorofo sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy zany avy amin'Andriamatoa Rasomotra zany zay moa zany afatarany maro de toloka am'izay tahoary misaotra betsaka ny avy aminah moa misaotra ny mpiaino dia mampisaintsaigna atsika vahoaka malagasy magnerigna nosy soa kendo ahay tsako soa lavo ahay amindra i raha nahazo atsika tsy raha fahazo egnin'olo e raha nilaragna misy atsika razo tolo zao tamin'ny fotoan'ny Marc-Ravalomanana manana tondra sy am'izao hita efa tsy koragna eky fô efa mahamenatra fa raha atsika megnatra ilaza gasy agny ampitan-dranomasina ny mahakasiky ny velon-tegna atsika aketo raha ohatra ka mbola iverigny ihinagna zany hoe tsimbadola zany sao tsy hainareo via rapegny atao mofo ravigny hoanigny zay tena mangidy mangoko zay nisy ty ya raha mbola iverigny am'iregny am'izao fagnatotoloagna fa misy olo jiaby afa mampiasa internet mahay raha jiaby ki herigny hinagny vodivia atsika mba mampalahelo eky zany mampisaintsaigny fô raha ohatra safiditsika ny mahatonga avatsika homagna vodivia mbo mieritrereta ihany fô tsy raha fahazo olombelogno koa zany e ka mitogna atsika jiaby tsy hirekireky ho zay ihany tsy tsapatsapa efa managna loha afaka miaina faizigna amin'ny alalan'ny fifidianana zay tsy mahavita ahiregny amin'olo mahavita anazy tanto tsy aigna maso atsika zany ary miantso ho an'ireny aikaiky ny fanoro taminay tamin'ny vaninandro taloha teo avia zala tanindrazigna raha managna nosy raha atsika jiaby ty ka na nandeha mapara avia mandeha aminay fô gasy anao tompona andraikitry tsy lesiko anao zany fa nieritreritra ho zavatra tsara igny nazo atsika de miregna agnaty vala atsika hiaraka hanangana ndraiky firenena atsika mbola manan-kariagna ambany tanitsika to fa raha nivozon'olo tokogna ke atsika koa mitambatra agnavotro anazy za mihiny fô miroso araky ny tokotokony ho izy ary tsaratsara koa ny ary tsy maharitry satria olo fa zadrarano apetraka atsika misaotra betsaka nare tompoko mankasitraka anao Andriamatoa mananjara fidson nanaiky ny fanasana dirasomotra moa zany zay ny afatarany maro azy avery koa zay naran'izay satria zay ny afatarany maro anao indrindra hoe any amin'iny faritra analanjorofo iny mankasitraka anao nanaiky ny fanasana tato anatin'ity fandarana ity mankasitraka anao mpijery isaorana ny teknisianina mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka azadiny fa misy foana ny famerenana ny fandarantsika na amin'ny fahitalavitra na amin'ny onjam-peo veloma tompoko